Tering pui zindala pyoge changmal dash dileshu. Ta tering anzo kare changya is na chenjuk sa with DANGPO. So if the suffix is da or sa, and if it has vowel DANGPO added on the consonant in front of it, how should we read it? Okay, so ka, ratak, ta. We learned this earlier. Ka, ratata, ta, da, te. We know that suffix ta adds a sound to the consonant. Ka, rata, ta, da, te. This is nothing new, but this one is new. So, ka, ratak, ta. We know this. Ta, DANGPO, te, da. So, normally, when vowel DANGPO is added on the consonant, it adds a sound, right? Ka, rata, ta, DANGPO, te, da. And we also know that if the suffix is da, it adds a sound to the consonant and whatever is added to it. So, ka, rata, ta, DANGPO, te, da, te, ka, rata, ta, da, te. So, this works as vowel A. This is also A. So, ka, rata, ta, da, te, and ka, rata, ta, DANGPO, te, da, te. So we pronounce them the same, even though it carries different meaning. Likewise, ka, yata, kya, da, we know the suffix da will add a sound to the consonant and whatever is added to it. So ka, yata, kya, da, ke. Ka, yata, kya, da, ke. But here the suffix is da, but the consonant is added with vowel DANGPO. So ka, yata, kya, DANGPO, ke. Ke, da, ke. This also works as vowel A, and this too works as vowel A. So if there is vowel DANGPO added on the top of the consonant followed by da, so ka, yata, kya, DANGPO, ke, da, ke. So then I can say da doesn't make any difference to it, or I can say it is not audible. So ka, yata, kya, da, ke, ka, yata, kya, DANGPO, ke, da, ke, ke. These two are pronounced the same but carries different meaning. Ga, rata, da, de. This we learned earlier. Da adds a sound to the consonant and whatever is added to it. Nga, da, nge. Again here there is vowel DANGPO on top of the consonant followed by da. In such case, nga,
DANGPO nge da nge nga da nge nga DANGPO nge da nge cha da che cha da che. We know suffix da adds a sound to the consonant cha da che. Difference between these two is this one has vowel DANGPO cha DANGPO che da che che che. We pronounce them the same cha sa che. Ba yata ja ba yata ja sa. We know suffix sa adds a sound to the consonant and whatever is added to it. Ba yata ja sa je. And we also know that suffix da adds a sound to the consonant and whatever is added to it. What is new here is this DANGPO on top of the consonant. Ba yata ja ja DANGPO je da je. This adds a sound. These two adds a sound to the consonant. Ba yata ja sa che ba yata ja ja DANGPO che da che che che. So this is past tense of verb to do. I did it, I am doing it, I will do it. This is present and future. This is past tense. नेपालीमा अब गर्नु जस्तै कोसिस गरे भूतकाल कोसिस गर्दैछु काम गरे काम गर्नेछु अध्ययन गरे अध्ययन गर्दैछु यो वर्तमान काल र भविष्यकाल यो भूतकाल cha DANGPO che da che. This suffix da adds a sound to the consonant, but there also is a vowel DANGPO. So cha DANGPO che da che cha da che. This also adds a sound to the consonant cha cha da che. Ja da je ja da je. We have DANGPO on top of the consonant followed by da. Ja DANGPO je da je ja DANGPO je da je. Sha da she sha da she sha DANGPO she da she. Sha da she. This adds a sound to the consonant sha da she. Ba yata ja sa che. Same as this one. Did I did it. Gare कोशिश गरे काम गरे मद्दत गरे गर्नु छे गर्दैछु गर्नेछु छे भविष्यकाल र वर्तमान काल. सा कता का यता क्या क्या DANGPO के सा के. अब यहाँनिर के देख्दैछ भन्दाखेरि सफिक्स चाहिँ सा हो. साले पनि एकर जोडिन्छ हैन. त्यसरी नै यहाँ एकर छँदैछ र त्यसमाथि साले एकर जोडिन्छ. तर सा कता का यता क्या DANGPO के सा के. सा कता का यता क्या DANGPO के सा के. यसले एकर जोडिन्छ. यस DANGPOले पनि एकर जोडिन्छ र टिबेटनमा क्याइ नाइ त्यो चाहिँ छैन.
डबल एकर चाहिँ छैन त्यसले गर्दाखेरि साकता का कायता क्या क्याटेङबो के सा के रगता गा गायता ग्या सा रगता गा गायता ग्या सा साले एकर जोडिन्छ रगता गा गायता ग्या सा गे रगता गा गायता ग्या साले चाहिँ यहाँ एकर जोडिन्छ रगता गा गायता ग्या सा गे nga sa nge nga dingbo nge sa nge cha sa che cha da che cha sa che cha da che if there is dingbo cha dingbo che sa che if there is dingbo on top of cha dingbo che da che all these are pronounced the same. Cha sa che इसलिए एकर जोडिन्छ हैन cha sa che cha dingbo che sa che so we pronounce them the same. Ra jata ja dingbo je sa je normally this adds a sound but the vowel a is already there so sum doesn't make any difference if the dengbo was not there it still should be pronounced je ra jata ja dengbo je da je ra jata ja dengbo je da je da dengbo de sa de normally sa adds a sound to the consonant da but the vowel a already is there so sa doesn't make any difference in the pronunciation even though it carries different meaning. Da suffix da adds a sound da de na sa adds a sound to na sa ne so नेपाली बोल्ने स्टुडेन्टहरुको लागि एकदमै सजिलो छ साले पनि एकर जोडिन्छ दाले पनि एकर जोडिन्छ एकर हुँदै सा छ भने नि त्यो त्यतिकै बस्छ दा डिङबो दे सा दे na da ne da adds a sound यसलाई चाहिँ नाको माथि एकर जोडिन्छ पा सा पे साले पनि भवल एकर जोडिन्छ पा सा पे पा दा पे त्यसैले गर्दा हिजो अस्ति मैले अलिकति ध्यान दिएर सिक्नुपर्छ अब एक्सेप्सनहरु आउन थाल्छ भन्नु मतलब चाहिँ यही हो अब भोलिदेखिको फेरि तपाईहरुको लागि उच्चारण गर्नु साह्रो पर्ने जर्मन र फ्रेन्चलाई चाहिँ त्यो उच्चारण गर्नु सजिलै पर्छ किनभने उनीहरुको भाषामा छ त्यो उच्चारणहरु त्यसलाई जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा उम्लट भन्छ उम्लट त्यो नेपाली भाषामा छँदै छैन र त्यो अब त्यसमा बानी बसाउनु पनि अलिकति गाह्रो परेर जान्छ अब यदि सिक्न सक्नु भयो भने फ्रेन्च र जर्मन सिक्नु सजिलो पर्छ त्यो उच्चारणहरु त्यसमा आइहाल्छ पा दा पे फा यता छा डिङबो छे छा डिङबो छे दा पनि छे छा डिङबो छे एकर जोडिन्छ हैन दाले पनि एकर जोडिन्छ छा डिङबो छे दा छे ma dingbo me da me da adds a sound but the vowel a is already there so that doesn't make any difference ma dingbo me da me means I don't have time I don't have interest
I don't have any problem. So not to have either abstract or physical. Abstract noun or physical, like I don't have interest is abstract noun. I don't have money is physical noun. So may is I don't have. Ma DANGPO may, sa may. Cha DANGPO che, da che. यो दाले चाहिँ एकर जोडिन्छ भनेर पहिले सिकिसक्नु भएको हो र यहाँ फेरि एकर छँदैछ त्यसको माथि दाले एकर जोड्दा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ छाई हुने थियो होला तर टिबेटनमा चाहिँ छ DANGPO छे दा छे छ DANGPO छे सा अब के नयाँ सिक्दैछ भन्दाखेरि यो एकर यदि छ भन्ने कोसिर उजन गर्ने आज यही सिक्दैछ what we are learning new here is if the suffix is da or sa and vowel DANGPO is added on the consonant, how should we pronounce? That is what we are learning. Cha DANGPO che sa che. Sha DANGPO she. साले पनि एकर जोडिन्छ शा DANGPO she sa she. शा DANGPO she da दाले एकर जोडिन्छ र यहाँ एकर छँदैछ र दाले केही फरक ल्याउँदैन भिन्नता ल्याउँदैन शा DANGPO she da she. शा दा she दाले एकर जोडिन्छ हैन तर यहाँ चाहिँ एकर छ शा DANGPO she साले पनि एकर जोडिन्छ र शा DANGPO she sa she अब टिबेटनमा शा DANGPO she अझै एउटा एकर थप्दाखेरि साई भन्ने उच्चारण चाहिँ छैन त्यसले गर्दाखेरि शा DANGPO she sa she यो वास्तवमा एकदमै सजिलो छ भोवेल DANGPO यदि छ र सफिक्स दा कि त सा हो भने एकर जोड्ने त्यति मात्रै त्यस्तै अब जस्तै 8 + 2 10 6 + 4 10 5 + 5 10 त्यस्तै केही भएर गयो र यो फेरि देख्नु बित्तिकै पढ्नु सक्नुको लागि यो धेरैपल्ट सुने कुर्नुपर्छ अहिले त मैले लजिकली एक्सप्लेन गर्दैछु तर पढ्दाखेरि फेरि तपाईले छा DANGPO छे दा छेत भन्नु सक्छ त्यसले गर्दाखेरि एकपल्ट हैन 3-4 पल्ट काम गर्दा पनि मोबाइल खोलेर राख्नुस् छा DANGPO छे दा छे भनेर धेरै सुन्नु पाएको छ भने तुरुन्तै भन्नु सक्ने हुन्छ त्यसरी आजको क्लास यहाँ समाप्त गर्दैछु र अब भोलि पर्सि निकर्सीमा चाहिँ उच्चारण गर्नु साह्रो पर्नेहरू आउँछ even for English speaking student what we are going to learn in the coming days will be difficult for Nepali speaking students and English speaking students. We have like in German and French we have umlaut which you don't have in Nepali or in English. So in order to pronounce it correctly, you have to listen to it many times, several times. You have to try to say in the same way. Ani tidak ceneta tering tidak pebala, tu cenang ani sangin jelyong.